Teras turi-turin ni bas pustaka si Badia, maka sekala si Abraham pipidokan di bata guna persembahkan anak-anak si Ishak, si keleng na Aten. Dan si Ishak tubuh perkitekan umur Abraham ras si Sarah deharana ngometua. Tapi di bata nguji kini tekan Abraham, terjengjakin kini tekan Abraham nang dangi aku. Begini na di bata. Maka isuruh di bata mo si Abraham mempersembahkan anak-anak si Ishak. Mulai persembahkan man di bata. Tubong paksa nggo ikat si Abraham anak-anak si Ishak. Dan anggo iban na perapin. Maka ipupadam na si Ishak ibas ranting singgoi susun guna itutung. Maka idada na pedang na. Sangay idada Abraham pedang na reh ni na Tuhan. O Abraham, ula bunuh anak do. Ula uga papebani. Ngokut teh maka te ngekam ngenahan aku. Maka nen ku kemuhun. Ijelit sada tambat biri-biri. Gunai persembahkan duman bang. Damu turi-turin. Karena uga sekala Abraham. Si tuhu kini teken man di bata. Sim persembahkan anak-anak si Ishak. Amin na pe hanya sada galgenca anak. Enda patut si Usi. Guna kini teken man di bata. Maka kala si te man di bata terkelit. Bapa Abraham enda igelari di bata. Bapa kerina bangsa-bangsa. Mejua-jua.